بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء رب العالمين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم قل قرآن كرم صابن پیغمبر محمد Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nurukuna uşul dünyadan ötüp geçken жалпы musulmanların қатарында uşul jerde repressiyada uşul şehit bolgan atalarыбыздын arbagına keçeki күндөрдө ушул жерде мекен үчүн шейит болуп кеткен ушул жерде агайын элерибиздин арбактарына жалпысына багыштаган болдук. Кудай Таала жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко кылып, аттарын кайрылуу, имандарын саламат кыл я Раббал Аламин. Азабан нар би рахматика я архамар рахимин.